Iya. Makanya tak usahakan iya ro tau pandrita malaleng, istilahnya tau pandrita malalang tau pandrita patareka itu kumaka dete torikah artinya jalan. Jadi iya ro tau pandrita malalengi purai nataliti maka da siaga akka siaga ibaca la ilaha illallah nawat dibektu tepa na simpulkangi maka da ibacai akka 70 si disebut la ilaha illallah cicet tudang. Iya, dia semua kapan baca. Iya. Tak gangkulia ngiro nang kawat tuci di tala palingi kesempatan baca la ilaha illallah 71.000 kali. Maka dia tahu pandrita malalengi iya ko angkap pigau iya ro nasabapura ni na coba maka daya ko na pigau ita wayaro betul tepat na makuye aja tak kadang kagaro hadis maka da baca la ilaha illallah ke 71.000 de gagah maka da nabi tepa kabaru tepamu dengan kalimat la ilaha illallah.